Restaurante atuna my tattoo series I am a church member. As I should tell me on I guess the whole tattoo ecclesia tattoo no I to membership of tattoo ecclesia. I already tired. Yeah, my tattoo short series for the series for 11. If I tell you Mele o te tau le atua sa tungu fo ilo tu ina mai le atua ia tau ni le te inga fo ilo tato e kale sia le tau le lo tato iai. Tato fo ia le pose ilo fo ia se manatu fa so atu ia sa matu i se mana ona fa pitoa ina ia tu se mama fo after ile atua le fale ai pia tau fa atu Tele la wenga le tu. Tele foi tama fana o Samoa. Na mia ona o twice so swami ala lele. Le upo le tu. Ya ma le moni la ya wa mata le upo tato fale nei. Tele foi nei fano se amen. After ya tu foi ile. Ya to uma sa malu ya itabuai. Ya foi le suma ya o ya mana to uma sa malu ya lewo. O motu ia le tongi ma tato whanua. Ia mana unia la seisi la sana. O te talo pia, mai le taimi le taulu mai a maa ua i le memori o maa ua se o mai la taimi nei pe ono whai atu ia. E le maua sa moe. Au le mele li, o te le finga atu pe to te papole iai. E le leili mele o le moe lo moe. Nanga o te nau e pio le nau a tawita. Ia iai se whale o luva. Ia le lei fo isi na whanau o maa fio ona, say amen. Me ona whai atu i le whale o maina, ia nei whale whaftai wa maa. Ai le matai i, say amen. Te le lava le vision mele o tu mai le tua, o mele o tu mai le tua. Ai le tato atu e whaule manu fo. Ia mena o mia o na tā pena ma whausia mua le manu le o ue maa. So before we can move and we try to build something new and something bigger for God, we need to prepare ourselves. Because ele afio mai ele ngano le tua ni fale e faulima. E afio mai ia te oe mao e ala le lona malo pai. So le meana lea ia whataua ia tātou ia le mau lea ia tāua, say amen. More important is our temple before God, because this is where the Spirit dwells. And we can't do anything. O le ala le ke le ma le māngai o le malu fo e kako ke oe whai, ai le kukusai ma tātou o langa ma tātou a mio ua suia i le mana o le tana le lei o Yesu Kiriso, o le eiso na ona. O le mea la leo le a peuna tau whai atua i ese taimi, e tātou te tātou no ai, tātou te whono ai, ma tuina atu, ma tu foi, e se mea o tuina mai foi le atua i te inga fo tātou le nei tau sama, Malu pumoni lava e o mai le fefe. Na maa whai loa e le atua se mea e le mawhaia le mawhau tangata ona, comprehend ya mele la whai le atua. Ia ai langa savalinga le tātou ia, ia le ortino mai o mea. Ai tātou savavale tu sama tātou whātua tua e le atua. E le ai se mea whengatai le atua. Say amen? Awa tātou wawa ai atu i tātou bank account, i le lava kupe. Tātou wawa ai atu le kalesia le lava. Si o le wawa ai ai no tata. Ai a tātou savavale lo man whātua tua. Ua lava matutoe le atua. Le whaatino ina ia mea mena o mia. I le whaatua ina lona manu. Say amen? So mea la le whaamalo se tu e tātou kalesia. E le whai mofie. Na i kelu kai mi whaaloa whai le tau le stamata Lord. Si i tia mātou i seisi level whaatua tua. Si ai te tau na le malama. O le whaatua tua a o nei o na si i tia. E mana o mia o na tofu ina. Say amen? O tofonga la le tu mai le tua te le o te me ui ai tātou ma tātou tātou le tua se o te le fia ui ai. Para ngalo ia tātou le o ongo ia popo e au ngā ia tofonga ia ina ia whaatupu te le ina ai lo whaatua tua. So mea la lea, prepare your hearts, church. That's why I want to start in this series to prepare our hearts, because if I sing a thing called me le la wala au le tua ia tātou whai. Ai tātou te mawhaia mea uma. I le whaamalo si mai o Yesu Kiriso. Say amen? Mea la lea i loto tele. A ole atu vale, a ole popole solo i so se mea.
Ia mafau tatu fatu tua tu le tua a fa ia fina ngalo ia le tua e tau nuku la val me fina ngalo ia le tua. Say amen. Mela le ka le sia fa malosi. Malosi mai. I know it's going to be a difficult task ahead of us, but we can do all things with Christ who will strengthen us. Say amen. O le tusila leo o le tatu o le advice tatu taimi o le amatai tatu series o le tusia Hakai. Haggai chapter 1. This is a short sermon series on Haggai. Ose tusi le kicking out lua ta upu. Ole no for ole series finishing the task. Ia whaayuinga lau Faiva. Seisi whaupunga ia whaataunuinga le whamoemoi. Ia whaayuinga lau Faiva. Say amen. Finishing the task. It doesn't make sense now, but as we go into our study in the book of Haggai, for the next couple of Sundays, we're going to be spending time in the prophet Haggai, and we're going to look here and we're going to understand what it means to finish the task. Say amen. Series on Osai my lava. Olela o tamafai famatala atu ya le tulanga o lo iai. Ia le tusia Hakai o le taimi o le mea o tupu fo i le whanonga i Saraelu ina ia le leia i tatou malamaanga i le talale o tatou whaitawai. Say amen. So o le Hakai lona mtaupu mua whamanmole. So whatasi mao le tatou whaitawai nei tai au whai upu mua e whangata mai whai upu wha. Haggai chapter 1. We're going to read verses 1 through 4 in our Samoan language. Again, our series today, we're starting finishing the task. We're going to finish the task that God has called us to do, and you will be able to understand what this means as we go through our study in the book of Haggai. Haggai chapter 1, follow along with me. I'll read it in English afterwards. Te whaamala malama mai whailoa mai lau whina ngalo e ala i lau awhio pa ia. Whaau le whaanonga lau whanau. Talo le atua ia whai o mātou loto o se ele lei. Ua le whato lau upo le atua fua mai e ni fua awale lau vi inga le atua. Talo le atua le amatanga nei series whanganuia mai fo i lau nei tangata. Whaunga ina le atua i le folfola ina le atua i whaau mai le atua. Talo le atua i nei series mātou te amata i lau fio, whai fo i lau fio, le mi ingai whafo i atu i a te oi, o nei maso malawa o no Yesu. Amen. A whai o mawalo tusi whamamone, Hakai lona taupu mua, i au tusi a perfeta, i au Hakai, Sakaria, Malaki, the last 3 books if you're looking for it. Haggai chapter 1, le tato whaitau whatasi, whamamone, whai o mua e whamata mai whai koe wha. Tato whaitau wai i ia. O le lua whausanga le tuo tāriu, o loa masina, o le asu o mua masina, nā mai ai a whio mai o le perfeto Hakai na se praperu le atari o salutia. Le like ue a yusa, a toa me usua le atari o yusaka, whaitau masini, o lo whapea mai, o whapea me talai mai o yo o au, o whapea mai, o whai me nengu, e le yo o yo naso, o aso e whai e whale o yoba, o nā mai e eo le whionga yoba e perfeto Hakai, o lo whapea, o na pone e ato te nofu ai o to whale o tāpara, a le ne whale o tāpara. Amen. In the 2nd year of King Darius, on the 1st day of the 6th month, the word of the Lord came through the prophet Haggai to Zerubbabel, son of Shealtiel, governor of Judah, and Joshua, the son of Jozadak, the high priest. This is what the Lord Almighty says. These people say, the time has not yet come to rebuild the Lord's house. But then the word of the Lord came through the prophet Haggai. Is it a time for you yourselves to be living in your paneled houses
while the house of the Lord remains in ruin. Ia whamangia mai le tua le whaitawinga o longa whionga i le neitaya. E uno tong whai ato lewa a mata tato series ai le i o tato la haunga neitaya au i te tau lava o na malama lama tato i le mea loro tupu i le tusi a Hakai. I le lua nofo inga tupu ta o petolu sifuru mane ono. 2 Chronicles chapter 36 o le whai upo muli ane le tusi le. O ie mawai le tala lea i le taimi muli o le tupu muli o Jerusalema. Ai le i o le taimi o le tafeanga, sorry. Lela e whaita wai whamei o taimi lea sa tulai mai e le tupu lea o Setikaya. Lua sifuru matasi tausanga, se fulu matasi tausanga sa aveai o ia e whai matupu o Jerusalema. A e whaita wai o le tupu muli a leo le nuko Jerusalem. O le tupu muli foi lea ai leo o taimi o Sofia ai e nuko leo Babylonia i le tupu leo Nebuchadnezzar. Le lai whamei ai whaitau wai i le taimi o le tupu leo Setekaya. Whamei o se tangata sa whamano lolo na ua. Whamei sa whamahaalo na loto. E le liu mai a Iova lea tua o Israelu ai sa whai la varmea fina ngalo iai. Whamei le whai upe suman wha, e le ngata ia se te kaio, ai whamei o a li uma foi o le au whaitau langa, ma le nu a toa, ua matua nga sala lava i la tō, e tusa ma mea leanga uma anu ese. Ma la tō wa whamei wha leanga ina, le whale o Iova, sa whapa ia ina e ia e Jerusalem. Ia e manatu mea lewa iai, Tānu le taimi te tau nuku ai le wholawholanga na tai mai e Yosua ma Mose i al whanaunga Israelu o ese mai kopito tau nuku i le nuku na wholawholaina wha se lau mon tupu tau sanga tauna na nofo i le nuku na wholawholaina i le atua. Ai leo o mai le taimi o le asa saa i le whamsinonga i le atua aisea leo sista. Whamawanunga, whawhia boto, loto mahaa. Wale ngā wai le mea ma le whina ngalo le atua a o tofu lava tangata malana ia mea whai. Lea la e le mawhaina tuku ai le ame o tonu a le atua. Whaftai le atua a wai wha se lau mon tupu tausanga. O lo tuku a wanoa le atua i le nuo Israelu. O lo whai pēr le alofa tu noa le atua tu whaina atu le nuo Israelu. A wa tatou malama le talanga o Israelu. O taimi e lunga, o taimi e la lo, o taimi e le iai, o taimi e wha le tonu. Ai hui lea a wina atu lea tangata i lea tua e wha mahalosi o lea tupu e toi wha manatu atu o perofeta lama le tato te whaitau la tōanga nuenga manatafa ioi o le toi o atu e wha manatu atu ia Israel toi so mai lea tua toi wha lata mai lea tua nawa a mata ono to ese ma lea tua malona fina ngalo tofu le perofeta taitasi e o mai lawa le perofeta Hakai o la tua lea wala au tangata o Israel se salamoia ai fo'i mai loi le tua. Ai pe ona whai atu. E iei fui taimi e umai le lofa tu noa le tua. Le lawa tatou whaitau i le tusi lea. Wo o le taimi o le whapsinonga le tua. Tupu muli lava leo Israelu o Setekaya whamea na whamano lolo na ua. E le whamawalano lumo le tua. E le ngata nai tupu whamea ho oi tangata nuku. Whamei o anga sala umana whaia e nu ese le na whaifo e lato au tangata o le tua. O te whio nao i e wawa ai e mele whamei na liswa u whamei o le mea le anga uma nu ese sa lato whaia whamei ma lato wha le anga ina le whale o Iova sa whapa ia ina e ia Jerusalem. Si le yo taimi langa lele tato whaitau e iei taimi la abatuai Nebuchadnezzar ma le au tau a Babylonia e whaaleanga le manumago le atua. Ai wawa ai o le mea mua lea. Le ana mea mua na whaaleanga ina i le manumago le atua. O le anga sala ma le amio le anga o tangata le lotu lea. It wasn't until, because this is the thing that you need to understand. Nebuchadnezzar didn't destroy the temple itself yet. But it says here that because of these people, it says all of the officers of the priest and all of the people likewise were exceedingly unfaithful, following all of the abominations of the nations. And what did they do?
they polluted and defiled the house of the Lord that he made in Jerusalem. Pero no fai atu. O le mea mua e tā pena i tātou. O tātou o langa ma tātou a mi o lumo le tu. Le mawhai tātou o suatu o e whausarasa. Ai le mua tā pena tātou ainga. E le mua tā pena tātou. Say amen. We need to prepare lang le family ele o tene o Sofia ele au tawa Papalonia ai family o fa le anga ina le fa le o va aisia ono le anga sala tele o tangata I o lo au na le tua ha fia mai lo au na le tua le tai. We need to be careful. We need to be careful. Le mea le tio le tene mua le na fa pa ia le fa le o le no fa usia ele tupo Solomona fa longo o le tala yoga I o tatalo atu o fa pa ia nei le fale tatalo atu Solomona ia e fa man via mai le nei man ia fa sanga mai o fofonga le nei man ai fa longo o le tala le tua a fa ia fa ma o lalo lo nu ye o ta ua lo ingoa malato tatalo masa ile ya tea maliliu ese I o lato hala leanga ona o whaalongo ai lea mai le langi ma wha ngalo ya lato ang sala ma wha ina lo lato lu. We whaalongo Italia le tua le o wha ia Solomona ia le manu fau le manu mua lea ai tali mai le tua if my people who are called by my name would humble themselves. I say it again, would humble themselves. Because humility is a thing of the heart. O le wawaaya le tua mal silsila le tua le tutusa mal wawaaya o tangata. La mal tangata ia ngata lo na wawaaya mei fafo. A le sila mal wawaaya o le tua e anu sao ai lo loto. O le mea la e lea o ngalo sau ima lo vivi ma lo tele le tua ai le tutusa mal lo loto. Mea na le fa mai a fai e fa maua lalo mea mua fa mai o te tali atu o te fa pa I atu le manu le Solomona a le mea mua ia fa maua lalo to loto lua le mele so ai fa mai a ia o to sa ili ati au Elena le sa ili fo le Elena le asam le solulu a o yaso fai so le fai e tatou theme le amu ia tangata nau o ia le tulafono Iova e mafau fo o ia lana tulafono ile a toa ma le bo. Elena waso taktasi a waso fai so la maltala le Yesu a ye se fia muli ya te mua ia e le to e pule o ia o e lua amo lo sa tao I yaso fai so le no le aso tas le na se aso etasi po le aso lua ele le ia wa mio a o yaso taitasi. Say amen. Tolu fa mai sa ili ya te au ia e li liu ese mau ha mio leanga. Ele ise le mea o e sau e au nei le tu le asa a te foi atu yo ngā ruenga foi atu yo a onga foi atu yo a ina ai to e foi ai yo langa tuai. You cannot live the double life. You cannot serve two masters. You either serve God or you serve the devil. Whatever it is that you choose, you must make a decision. Le tio fo Yosua, le asoneto e whaafo wai whea mainga, ma le nua Israelu, le o tau nu folanga o le atua, le o maua uma ia whanua o le nua Israelu, a mana o mia to e whaafo le whea mainga o le a fili le asonei. Po o ai to te au nei ai. Fili le asonei. And this is very important because there are still people in church and their decision is not definitive in that they will choose to serve the Lord and only God. Te leo tangata e fia au nei le tua ai au atu no fale le lawe fai me pule ai. But today we must make a decision. Whom will you serve? The gods of your fathers on the other side of the river? The God of the Amorites in whose land you live in? But as for me and my house, au malo ai. Ma to te au nei le tua. Ia tātou mawhau iai. Whai mei la, e o lawa taimi lea, le tātou toi fui tātou tala, ma taimi muli lea o tupo sa te kai. Whai mei la awina tu fui ova le atua o na perfeta.
mai lato uma o e wa ave ona fiau. E tau mawhai e lapatai le nuo Israelu ina ia lato salamo. Awa wa lata le whamsinonga le atua, ua lata le taimi o le toa sao le atua. Te loa le taimi leo. O taimi leo a roi ngā renga le perfecta leo Yeremia. Taimi muli a leo a matai le waloanga a Yeremia. Le masani na tau tātou perfecta leo le perfecta tangi. Te loa me tangi a ia perfecta leo. Le maua il whaitau. Whemei e o atu ia perfecta e tau mawhai e sosuani ma toe la patai le nu e toe o mai e toe salamo e toe fo'i mai le atua e baba ai oe le mea na whai nu whemei ua lato whaatau wengu ia i lato whemei ua lato ino i mea na fola mai whemei ua lato ula i ona perfecta te loa la whemei le whai upuna so e whemei ua o ina tupu le toa sao i ova i lona nu ua o ona le ai se fofo. It says that finally God's wrath would be poured out till there was no remedy. Leto yai se fo. Pero no fayatu. E yai te me umai le lo fatu no leto. Ne e fa pea o e la le. Lo walu ma lo sau. Lo walu ma lo sau. Lo wa mio fa tasi ma la. Te le salamo moni lumo le tua. O te whia na whailoa atu ia te oe. E iei le taimi e tupu e le to o sao iova. E iei fo le taimi e le to iei se fofo. Le to iei se fofo. Lana mea nga whamei tu se Roma. Le whamei ua fesui iai. Whamei ua fesui iai le mamalu o le atua. Ma mea se se o le neina manu. O lato filfilinga. See, you can be in the grace of God. You can keep coming back and forth. But if you do not truly repent and come to God, a day comes when God will no longer pursue you. A day comes where He will leave you to do whatever you want. E iai le taimi e tuua e le tua oe. E iai le taimi e ala wese e mamanu le tua. E ke whaapea ala le ke sauma le lei o mea ia whai. Ma lau lei loa o le vanga ala wese le mamanu le tua. Langa pe ona whai atu. E le ula ngia le atua le te awau na iai. E le ula ngia le atua. O le mea ngai te luluina, o le mea fui ngai te seleselenga. A lulu o le wha maoni, o le wha maoni a le me te seleselenga. Ia tato whai te tea, ne e wha peo le ai mea tu, le ale le ia, langa iai ale taimi. E iai ale taimi o umana to whaina le atua, o mea le i e whai tete. I e whai tete i o whiwhiri mai whai. Say, man, young people, this is the time to be careful. Because what you sow is what you will reap. And if you continue to sow whatever you want, trust me, whatever you get, that's what you've sown. Say, man. So I'm telling you right now, this is what the Bible says. What good is it for you to gain the whole world and yet lose your own soul? Na o le mea tauna whaata ua ia te oe whanau talabo. O le mea tauna whaata ua ia te oe. O le wheo whaakawau e lua ia te oe pea o mei oti. A leo le whaakawau le langi ma le atua. O le whaakawau se ori. So it's important to make a decision. What is your decision for Christ this morning? Say amen. Nena whamei tātou whaitau leo le eise fofo. O fiu perfeta e whai atu, o fiu perfeta e la haunga atu, fo i mai, salamoia, e whamei au. Wa lato whatau hemu ia i lato. Wa lato ino. Wa lato ula ia i lato. Ia la whamei tuska ia, whaalongo ia. Whaatanga lo e le atua Nebuchadnezzar ma le nuku o Pampolonia. E o atu e whaamatia le nuku o Israelu. E tusa ma le whamsinonga le atua. Whamei na whasia o lātou tau le lea i le belu e le whale o lātou manu. Maua lea lofa atu i tau le lea ma tau pou. O le toe ina, ma le ulusina, o ipo uma fo'i o le whale o le atua, o mea te tele, ma mea iti, ma o loa o le whale o Iova, ma o loa le tupu ma ona alii, whamei ua ave uma Nebuchadnezzar i Papelonia, whamei ua lātou susunu fo'i le whale o le atua, ma le peti le pao Jerusalema, ma susunu ona maota uma i le afi,
ua na whaatau ngā ina fo'i ana ipulelei uma o I lātou uma na tutoe na sao I le pelu whamei na tawhea e ia I Babelonia. Le mea o le tangata e le usiusta I masa alo na whiwhiringa le tua. E ona whai atu. O ne ngalo ia te oe. E iai le taimi o le whamsinonga le tua. O le whamalosi le tato e ka le sia. I o mai whamsinonga le tua. O le whai Yesu ma li imata whao le tato oa. I o mai le whamsinonga le tua. O le whamaoni lava le tua I lona maruinga. Because judgment came. They said they showed no mercy. They killed everyone. Sons, daughters, pregnant women. Excuse the language, but they said they would slice the pregnant women open so that the babies could come out of them. This is the kind of punishment that came over these people. Why? But here's the thing. Is that so mean? Why? How can a God do this? I remember what I told you in the beginning. 400 plus years. Opportunity after opportunity. Prophets were sent. Men of God were sent. Calling them to repent, calling them to come back. But instead of repenting, they teased them. Instead of repenting, they joked with them and they laughed at them. Instead of coming back to God, they continued to do whatever they want. And so now that the judgment day has come, all of a sudden, we want to say, God, you're so mean. But we forget, God has shown them love for a long, long time. Just like you and me today. O leo lo tuli lo ina lava o tuli lo fole tu. E awane ingalo ya oi. E ye tenge umai. E le tenge umai le fo. E ame le salamo lo ile tu. Awane yo le mele. Le fa me wo tatu fa te fa me wo susu nuina le man man le tu. First temple destroyed, broken. Ai ma na ya ile tala le a e fa tawe. Ele I wi I tala. Tu se uma nona fa matala mai le fa umatia hino le luo Israel e ale Babelonia. O le fai upe soa, I fa mai le fai upe fa mai I le tau sanga mua o kuresa o le tupo Persia na fa auso ina e Yehova le manato o kuresa le tupo Persia ina ia toe fai se fale mo Yehova Jerusalema I le nu'u o sayuta. Say amen? Ha, tantu fifia. God's grace, God's love, God's grace. Because he's a man of war. He fought many wars, so his hands was filled with blood. So God said, thank you. I'm glad that you thought of a place to build for me, but you won't build it. Your son Solomon will build it. And I want you to think, ono le manato tavita ina ia fausia se fale e no foi Yehova vai o tala lena faia no le fia ngainga. Le fia ngainga le atua matavita o le ale fia ngainga famei e le motula le ngafo tangata e no foi le no foi ingol tupo Israel. You will always have someone sitting on the throne because of what you thought about today in building the house for where I can stay. Say amen? And so I want you to think, you say, well, what does that have to do with this? Zedekiah is from the bloodline of David. So amanatuna oe lewo mai nei Babelonia, lewo whaomatia lu o Israel, e whamena iaia tangata na totoe o la tōna sao I le penu. O na ala men tupu tangata ia, le whamei tuspa ia na whaatawhea I Babelonia. So this continues to show you God's faithfulness, that even though a lot of people would sin and come against, it did not stop God's promise to David that a man will continue to sit on the throne. Let me help you understand. Tato wo tato tus faitao, et fa tangata ia tau mai mua o le perfecto Hakai, lua oi, o tangata moa ia seru papelu. E faitau wai ma e malama le tangata le moa ia seru papelu. O ia tatu te loa, o tangata le sauma le ngafa o tavita. Ai faitau le matai o lonam ta upu mua e te mawai le ngafa o Yesu,
E te mauaile ngoa o Serubabelu, o le atali o Salatielu, o le atali o Yekonia, o le atali o Yosia le atali a Amone, o Amone le atali a Manasse le atali o Ezekia, a Asa, Yotama, Usia, Yorama, Yosefatu, Asa, Avia, Rehoboama, Solomona, Tavita. Wherever I lift up my own letua. Langolanga ia le fiangenga mafai mafavika. Le ka ko ki faitau I wo o mai le tua sa le atua. Ai le iai tangata ia na totoe. Ai sea ona le fa maoni le atua ina ia awane ia fa le nga ina lona fiangenga matavita. Ia iai lava se tangata o lona a ina e nofo mai e nofo ai nga tupu. Le fa maoni le atua. God is faithful. Because when we read about Zerubbabel becomes the next leader and the next governor. He cannot become king because they're under the Persian rule. And so they have the Persian king Cyrus, but under him, Cyrus would establish Zerubbabel as the leader of Israel. What is this connection? Zerubbabel ties all the way back to the Davidic line. What does that mean to you? God is faithful. When he makes a promise, he keeps it. Even when we are not faithful, say amen. Lera o tato faita wai. Ai baba ai lai le tala fa so vito Israel tu sai fitus fulta sama talu ona ye tafianga. Talu ona tafe o Babylonia. Lera fa me umo fitus fulta sama ai tu lai mai lo tu puleo o kuresa le tupo Persia. O tu pulale le history ai faita wai o tu pulea sa watu I mele ye Babylonia Nebuchadnezzar. He defeated them and he became the ruler of all the earth at that time. Ai tu la ila ai faitawe ma na ye faitau famena na Sofia na fa Sofia e Jehova le manatu le ya kuresa ye manatu I mele o kuresa le stangata ile no Israel o kuresa fo ile stangata fa olena ai famea na fa ngai le tu kuresa ina ya fa tau no ai no fina ngalo le na famea ta faitau famena o Sofia Jehova le manatu le na fa tanga I loa ya le no Israel e to e fo Jerusalema e fausia le malu fogo le tua. Say amen? O ila le mawai lota to tu saita. Tu sa le wo uma ya le taimi lea ina ua o Sofia e Babylonia Nebuchadnezzar fitus fulta usama. Tau na tafea ese malinu o Israel o yai o le nu o Babylonia tu lai mai loku resa leo faya tu lolo fulfulama ku resa to e fo Jerusalema fausia le malu le tua. Miana le o tu lai mai lo le tu sile tatu te faitau wai me tai au. A e faitau la le whenga malama. Iwa se lau le mai lai le vaa Babylonia ma le nu o Jerusalema. Tanu e whaatusa nei ona po nei e peo le sabani o mai Seattle. Se e o atu ai oi San Francisco e California. Nia ke le ino ia ke oi whafkai le atu e ka vale ma vale. Hao mea le iling ka vale ma vale ma sava vale. 900 miles. Fitus fulta usanga talu na oese mai le nuo Israel. Fitus fulta usanga sa talu ona susurina le fana o Yoba. Fitus fulta usanga talu ona le peti ya pa Jerusalema. Fitus fulta usanga talu ona susurina maota umo Jerusalema ile afi. Fitus fulta usanga faale ona ina le nuo atoa. O peyo se nuo na mati. O se nuku tukufua, o whanua ua vaoa, e le ai se mea e tupu maola iai, e le ai foi se tangata sanganua e le lau ele ele. 70 years, untouched land. 70 years laid in ruins. And now, a small little band of Jewish people were returning to Jerusalem. Ye e mai tau I mea tau whaiatu e la pero whatu. O le tau mawhai ina I whaamala ma lauma oi I le ngā ruema te le la whai e nuu ne. Say amen? Le le whai mai ua watu nei le nuu. Fo I lava I la tau e le to tele. Na ngai to tele risi o venga nuu na uwhia ala to I Babylonia. A e whai tau na tu se e sera. Whai mai tu sana o le 5 afe o tangata I utaia na to e fo. A le isi to tele nuu atoa. Ia o la tu whia I Babylonia. O le koe manatu, o le toi whātāua fo ia I lato.
ia le nuu na latou wa mai. O le toe whaataua fo ia I latou le fina ngalo le tua. Say amen. Tai pei al tatou o mai whawhai Amerika. Say amen. O ka kofi fia ia inga. O ka ko le koe mangaku ngai kako kangakangai o Samoa. Say amen. Say amen. Father, amen, my heart. Amen. Ia tatalo pe mo tatou atu lu pele ino Samoa. Say amen. Remember our people. Don't ever forget where you come from. Don't forget who you are. Kia lava me te anwai awala mangi e ngalo o eo Samoa. Say amen. Awane I ngalo ia te oe. Nanga leo ko wha ngalo na wai ngale. Na wo fia ia I me o I Papalonia. Le ala wa sau le whaatanga I toi fo I lu. Ai le sisi fia o le lima se furuafi. Mai le toa tele o tangata. Lima se furuafi. Say amen. Le ala wha me o tau nua tu loa. Lua me ia na whaatula. Ai whaitau na le tusi e Sarah, a se taimi te whaitau wai, na ngau le connection ngai I le taimi leo Hakai, e Sarah ta upo mua lua matolu for mei lima sipu tangata toi foi, o le mea mua na whai lato, lena taitai e Sarah papelu, mea mua na whai lato, o le whata whaitau langa. Lea o le mea lea, so they went to the place where the temple was, and the first thing they built was the altar of sacrifice. O le mea mua nga whausia ma toi whaafau o le whata whaitauranga I le atua. Ina ua na whai le whata whaitauranga le atua. Whamei le tuspaia. Whamei walato osi mua le tauranga I luma o le atua. This is when they offered the first sacrifices after the return from the exile. O le mea no lua na whai lato. Ua na toi whausia le whata whaitauranga lua wa mata lo le ngā wenga I le manmano le atua. Ai whameina le amatanga le ngā ruinga le manmano le atua, e lua tausanga na latou ngā rurue ai. Ai lea lua tausanga, whamei paulawa le mea na whai mua o le whaabai o le ekalesia. O le whaabai o le manmanfo. Just the foundation. Now if you read Ezra, it says that when they laid the foundation, there are no walls, e leini pā, e leini potu, ngā o le whaabai o le manmano le na whaatatia, whamei o mai no tangata o fia. O mai o fia na leo vava ai atu wa mata le ngā ruenga o le toe whausiaina o le manmano le tua. Whamei o ila o ta awhi uma ngā ruenga e whaitau wai, whamei o mai tanata o whai lato ofu e la o staulanga, o mai tanata ma lato bu o tuatulanga ina uma tangata, ma o whai lato vivi le tua, o lato leo tetele, o lato pepese, o lato whafoi le tua, vi inga aisa, na leo lato vava ai, o le ato e whai le manmano le tua. What a wonderful thing. 70 years laying in ruins, but now the work has begun. The foundation has been laid. But this is where the trouble comes. O ilale e o me e whalamla. Whameila le taimi le o whaiemi whale o umanato viinga. I le mta upe wha, ai o mai loma tamalea. O mai lo matama le ngai o nu ese ia le e tua oi I Jerusalem. Fe me wala tu whalum. Le a foi le o tele o le o tele mai ni nu. Le a foi le me o fia. Fe me la nfota la fe me o mai nei. Fe me wala tu o mai. E le o mai e sosani. E le o mai e whamalosi. E fe me o mai e la toa. Whawai vai loto. Wala tu o mai e whalamlame. So le, a e ko mea ngai whai. O ainga whakonga ia ka o koe o mai whai mea. Wana ka mangkua oi pe mo whako. Iwa se lau mai la mea lea I le vā o papelo ia ma mea lea ia lu o Jerusalem. Ia le ka kou lewa wawe ia le alo le mele. Ai ka kou le i o mai ia le kusi lea ku resa I le nuku le whai loa ai. O ku resa le tupu perisia lewa whaatanga ina mea lea. Ai le i o la ia le forfolanga le nuku ia. Le rā watu e whaalabrau. Ai o whaku ia ka o koe mai whai mea. Oi loa le tupo a ku resa leo koe o mai o koe whai mea. Whamei o ai tusi ngā o lātou tusi lafur tusi o I ku resa e fsiling ia pena whaatanga o na whai al mea le whai e tangata Israel. Say amen? Amen. E pei o tusi a silom tua le tusi so e tātou whanua. Amen. Le tusi atu o ai sau le tana ku resa I oe o umana o whaatanga ina. Say amen? Ai leo atu lava e whaalawe lavi. They came and they discouraged.
And so this is what happened. Whaalave lave, whaavai, whaapopole, whaatu vale, o mai lave, whaarav kilo me kupulu ulea, lengo watu e whauia e manmanu e tu, na o ana vai la tōroto. Na o ale taini na vai e la tōroto. Kei lola menga kupu, lua tausama, na amata ile ngā luenga, whaua ile au, le whaavai o le manmanu. Ai umaifa lua tausama, e ova ma le sfulu ma le whātau sanga ua na o le whaavai a le tu. Ona lato vai. Ona lato whaalongo vai I tangata I o mai e whaalawe lawe lato ngā nuenga. Sfulu whātau sanga ua lato loto vai. Leo mai o tangata I tau mawhai e whaato atu waleina, tau mawhai e whaapopoleina o lato loto, o ana lato vai. Ai matu ua ile ngā nuenga, ua le uma le ngā nuenga, ua le hiku le lato Faiva, ua le tau nuu le mea sa tau o na whaatau nuu ina aisea. Vai o lato loto. $14 years. Mea la le tu la mai o ma vala au mai lo le tu ia Hakai. Le vala au mai lo Hakai le tu. Wa lava le ngas fu whātau sang. Le o nofo ia se iai fo I se toi ina po se isi fo. E mui lona loto le mea le o lo whale tonu mai. I le mānai o tō whale mai e whau. Ai le whaatafuna ina whale o le tu. Nei seisi. Nei seisi na mawhau ifo. Nei seisi na whaapeifo awa awa tangata e whai le mea whiu napi. Le ala o wala au loa le atua ia Hakai, an watu ia le nuu nei. Se e alu watu ia nuu nei. Te le loa po feo o iei lato malama. I le lato mawhau, I le mānai o lato whale tā papa. Ai le whaatafuna ina whale o iova. This is why Haggai comes into the picture, because 14 years, people discouraged them. I don't think they touched them. I don't think they even slapped them. They just used words. And because of those words, they started to make excuses and they started to back away from what God wanted them to complete. Instead of finishing the task, instead of completing what God has done, they went and did whatever they wanted. 14 years. God said, enough is enough. I'm calling on Haggai, my prophet, to come and remind the people of what they must do. Say amen? Ai le família ngā le tu. Seu papel, ele o fita. Seu papel, ele o le manos. Que lo me factau ele maule e telo tau loto e telo fai au pata i nei sau ninga. E fata tau I mea le fai. Ai se al me o fa vai la tau loto langa la fai le il lato poto, il lato watamai, il lato malosi, o te fia fai loa tu ia te oile e kāresia, po le alava lo poto, po le alava lo watamai, po le alava lo malosi, e te le mawhai e se mea au noa ma le fsoso ani mai o le ananga pa ia o le tua. Se u papelu, se o lava nano fonofo, sfulu fa tau sanga, se ma neia tō fale o fau, ai ale fale o iova le o fa tafuna ina. Sfulu fa tau sanga, te lor whāra lawe, e leo le fita, e leo le malosi. Midway, e leo le fita, e leo le malosi. Midway wa tu mai le whaalinga o le atu e whausia lo na marufou a mea matai, e leo le fita, e leo le malosi, e leo le poto mana atamai, e leo le leo lo lauma, e leo le leo lo pese, e leo le leo le oino le upu, e leo lo smile o tango sauninga, e leo telo lo vi le atu a le mea taua, i le mara malama iai, o le anganga o le atu e mana o mia tai tatou. The Spirit of God. The Spirit of God. Church, we need the Spirit of God. If we're going to move, I'm telling you, our bank account says we can't do it. If we're going to move, our eyes says we can't do it. We don't have the manpower.
Ele lava le malama. Ele lava le tupe le bang. Au te fia nao le whailoa tu ia te oe neitai au. Ua lava matotoe le atua. Ua lava matotoe le whaamalosi mai o Yesu. Yo ele te whai mai whawhai o whaamalosi. Ai tasia hau le whainga ruenga lo a inga o te fia whailoa tu ia te oe. E mawhai e le atua. Ke a whai e te whatua tua tu ia te oe. You need to have faith. You need to trust that God can do it. Mele te whai atu ai. O te lewhia mga au se tangata I le te tonu. Na ngai whai nei oe ma whaalawe lawe le mea lewhia te tae le tonu. Mea ngā leo a mata le series nei o te whia mga oe weed out tangata I na au mai. E whai ma whaalawe lawe. Ai leo mai ma le whaatua tua te tonu. Po le ala ma whaafita aune. Po hafo I tusi e tele lafo nei lo matua. Po le hafo I pe mika e whia whai nei nu o wherewe. Ia tātou ope ma le whaatua tua. E le ai se mea tau whia le wha maonia le tua. Ma le wha malosi me le tua le tātou. What are you guys worried about? You worry about other human beings. We forget that God rules all things. Pule le tua I mea uma. Le tātou te au auna le tua soifua. Midway tu mai mai. Awa te popole. Awa fo I te whaalongo fo I tele o tala o tangata. Ke lo kele o kala kongaka I whaile kālesia ni. Kele o e kele fo kongaka I malako whakauwa. E whi mei ngei wharisaka mai mea o lewa ngai iai kele I o whakalanga au ke whi ngā I whailoa tu ia te au te whaalongo I fua. Ai e whaalongo I upo le atua le whi mai e te mawhaia mea uma I le whaamalosi mai Yesu. Na u whaalongo I fua. But I didn't let that stop me. Because I knew that at the end of the day, it's not about a church. It's not about the pastor. It's not about the leaders in the church or who's attending and who's not. It's about the God who owns the church. It's about Jesus Christ who died for the church. Ele maliu se ekalesia mo Yesu. Ele maliu se ekalesia mo emau. Ele maliu foi se tangata mo emau mo nao Yesu. Amen. We park on these negative sayings. And we just look at it, and then the next thing you know, ke lona mea e maua ia ke oe luka ai so I kala kona pia whai mai. E o anga e I kai, e mua e whaavai vai ai. Ianga ke ia I wale e waua e le loku mai. Ia o le isi mea kupu ai, ia o e ika fōru whai au leo ke le so o ia sa. But I'm telling you, maybe it's because you're spending time listening to the wrong people. But why don't you spend time in the Word of God? Because God's word says you can do all things through Christ who strengthens you. The Bible says don't worry about what people say. They teased them, they laughed at them. You know what? People are probably going to laugh at us Midway. People are going to tease us too. But I'm here to tell you, loto tele. Loto tele, tango ilo fatu mai whapelo fatu, loto tele. Loto tele ma I e au auna I le tua, nei se mea whaingata. A pai wholo I le whata loto a oi me e whai e loto tele. A pa wha nei runga, I e loto tele. Au ole whaawai Midway, I'm telling you, because I believe that God is stirring up my heart to prepare your hearts. Because we're about to enter a new level of faith. I'm excited, but I'm telling you, there's going to be hard times. God is about to do something great Midway. God is calling us to build His temple. While we still have strength, young people, start investing in the house of God. You may wonder, oh, how come I'm not blessed? Tonight, I'm going to continue this message and I'm going to show you why some people are coming to church and they're still not blessed no matter what they do. So I encourage you for the second part of the message, I'm going to share that tonight. But for this morning, let's finish the task. Let's finish what Midway has started. Let us finish the task.
Le foi la whole time yo to la mai e fai matai tai tato e kalesia le wo fa malosi atu. Let's finish the task. O fea lava me o tai tai nga a uma foi le wala awa le tua ye ma uma angel o ai lava tu la mai tai tai pele kalesia Midway. I don't care as long as we finish the task that God has given us right now. Finish the task. Because like I said, I'm not looking here to stay here and die here. I want to build this place. O te whiu ngau ia tūle maru e le ono se vi ingo se tangata. Ai ina ia tele ni a nganga, ina ia manu malo, ina mo ia malona malo. That's all that matters to me. I don't care about my name being everywhere. As long as we build and as long as we have a place so that when we move on, the next generation can come in and have a place to worship God and continue carrying out the gospel of Jesus Christ. That should be in your hearts. That should be in your hearts. And so 3 things I want to close with real quickly. Not only to the work, because we're talking about the unfinished task, but maybe you have some unfinished tasks in your life. Maybe there is a call that God has called you to do, and you started, but then you gave up somewhere. Don't stop. If you believe in your heart that that's what God has called you to do, finish it. Don't give up. Continue to dream big. Don't insult God with your little dreams. Don't insult God with your shoulda, coulda, wouldas. Forget about the past. Move forward. Ask God, God, I know I tell you, may you find my fafita or to feel now if I want to yet oi, ya Faiva, lau Faiva. Lau Faiva. Don't think that you're too old. I wouldn't manatu e matua tele. Ya failo matua va ile matua upper amonsara. I wouldn't fa pe for yet time titi. Now I never make to spy motel. Do not let other people look down on your youth. See, this is the thing. You can make every excuse. Tell me your excuse. I'll show you a verse in the Bible. Tell me. Somebody's excuse. Oh, I don't have enough. You have more than enough. Do you know the God that you serve? He owns 1,000 hills with 1,000 cattle. Do you know what that means? That means forever and ever. God owns everything. Tell me an excuse. I'll show you a verse. But today, I want to encourage you. Finish the task. Number 1, no matter what you do for God, there will always be opposition. No matter what you do for God, there will always be opposition. Let me go from Talam. So se mea lava e te whaia mole atua. E iai lava tangate tau mawhai e te te e mawha avai vai loto ina ia awa nei tau nuu le mea whina ngalo e le atua. You best believe it. As we get ready to enter this new phase, as we get ready to step back into our dreams and do what God has called us to do, you best believe there will be opposition. But no matter what that opposition, you need to keep going. Sometimes this is what I say. Opposition is usually a sign that you're doing something good. Ole mai ole filia toma ole sile fanta ole samu ole filia toma fai fale ama se mea. Ole sina fai loma ya sa o mea ki fai. Lama e loa le fili ya mele la fai oe e loa le filu e mala malama le fina ngalo le atua o le sauma le atola ngalo le fili tama fai talepe tama fai ngaoi tama fai falmatia o e mala malama le ngalo e ati Apollo. He only comes to steal, kill and destroy. Because like I said, for some of us the devil knows the Bible more than we do. Can you say amen? Amen. Nanga e ole mana futi apono le poleto. Nanga e faitau le temi na fa ososo ina Yesu. Nga lo watu ti apolo o amena fa ngati apono. Ma fa maru poleto. So awala ni tatu fa pe e valiasi kan mane fe wa isa fe ma filio tatu le botofo. La foi mala. But this is the thing. He knows so much he doesn't want you to know. Because the moment you know that you are a son of God, that you are a daughter of God, that you are above and not beneath, that you are the head and not the tail, that you are more than victorious, that you are more than a conqueror through Jesus Christ. See, when you understand that, you become an invincible force that no one can stop, not even the devil. But the devil wants to stop you. He wants to confuse you. He wants to fill you with the lies of the world. Oh, buy this and you'll be satisfied. How many of you ever bought something and were satisfied? Jordans like funny. I put out Jordans,
Jordan to say why. Yes, I used to be a Jordan fan back in the days. And I went and I bought all kinds of Jordans. But even those things, they never satisfy. Amen. I know that sounds really simple, but can I tell you, what are the things that you think will satisfy you, and then when you go and do it, it doesn't really satisfy? Now, if I go to the toilet, I used to be a fight on a family. It be Jesus Christ. It's a few, it's a silent. Make a few into an anomaly. Say amen. So first, you will always have opposition. Two, if God calls you to it, you best believe He will bring you through it. Can you say amen? Now, remember if I tell you my two seconds, say, oh, no, two seconds, or if I'm only a tour, or if I'm only a tour, ya Abraham, or if I'm only a tour, ya Isaac, or if I'm only a tour, ya Jacob, or if I'm only a tour, ya Joseph, or if I'm only a tour, ya Mose, or if I'm only a tour, ya Joshua, or if I'm only a tour, ya Ruta, Samuel, oh my love, I took Tavita, Perfetta, oh my love, Tangina Fanawa Yesu, if I'm only love a tour. That's why when you read the Bible, they're all cases of faith. It's one man's faith. It's David's faith in God. It's his faith journey. It's Joseph's faith journey in God. It's Moses' faith journey. Whenever you read of these stories, these were normal people like you and me. But you know what the difference is? We know the end of their story. Why? Because they trusted in God. But you and I, our stories are still being written. And I pray that when our story comes to an end, it'll be just like the stories that are found in the Word of God. If God calls you to it, He will bring you through it. No matter what you go through, like I said, I love this, Isaiah 43 verse 2. When you pass through the waters, I will be with you. When you pass through the rivers, they will not sweep you over. When you walk through the fire, you will not be burned. Ae sopoi atu mai tafe. Ele lo fia ioe. Ae savali totono le afi. Ele mu ioe. Ele susuru ina fo ioe. Ile mu le afi. Say amen. Nothing will ever bother you as long as you are walking with God. But here's the key. Do you see what it says? You still have to go through the fire. You can't avoid it. Ora auto e non è stata tale tu avesse nei cuore avesse nei fita alle famiglie tu stai e te lui afi le lui non fa e le fa per me le tu e te le lui si afi e te lui le afi perché se sembra le tanatale e lui le afi le tanto le tu tanate le tanto e fa tassi le tuo maoe per e lui le afi. What am I trying to say? Don't pray to find a way around the fire. Go through the fire. Go through the fire knowing that you are not alone. That God is with you. Go through the storm knowing that God is with you. Go through the river knowing that you will never be overwhelmed. Why? Because God is with you. That's the difference. Now, peona fayat. Mafaina tatalo tanyelu aune lafu le lua lelo yeliona. Aleo tato lo. Na lafu astima. Aune mele tato dia tato manatu natua. Anale lafu ina tanyelu. Tato tele lole malu le tu. Le Faiva vingo le tu. Mela le te fa manu se tuan. Wa fa fita hauli. Wa puanga. Se va vai po feo ye Yesu le o atotomo na me. Because I can best tell you, Jesus is with you. So instead of crying and throwing yourself a pity party, look for Jesus. He's somewhere in that storm. And I'm telling you, when you find Him, He becomes the anchor of your hope. Find Jesus in that storm. Third and the last thing, simple. You hear it all the time. Whatever you do, don't give up. Amen.
Whatever you do, don't get. O le a lava le whawhita uli, o le a lava le pua ngai o mai, ia e tu mau. Ia e tu mau. Say amen. Pe whaatau memo mai tanata ia te oi. Midway pe ula mai fo ia te oi. Midway pe en inosia fo oi e tanata ono lona fina ngalo. Ie tu mau malele whaangetia. Ia alu lo o tō whamalosi I le ngā wenga le alii malele au noa. Ina ua o tō inoa e le se mea whaale au ngā lo o tō tauti ngā I le alii. O le ki o lo malamalama malo iloa. Le kaimi, le afu pau, le alama le malosi o tupe o le alu I le mea lea o le awhatino ina ono o fina ngalo le atua. Le whamei, I alu ai lo maus. I alu ai malo malama e le se mea whaale au ngā lo tu tauti ngā mo le li. Say amen. We're going to go through some tough times midway, but I've never been happier to hold hands with you guys and walk through this journey with you. And I want you to understand that we truly love you guys. We're glad to be here. We had no doubts. Leise masau sonoma yo maloto. Ma tatono le galawa le le tu. Ma o mafifia me angel. Wa tato mo la no. Isa vale fates. Mela leo te famalo se twai midway. Tu vai lo ao. Ai tu inato ma ao. Tato ulima fates. Tato sa vale fates. O le alawa le ngā la lo, le maunga po le maunga, le afi po le mai, tato sa vali whaatasi ma tato malama, o lo whaatasi le tua maoema. E le tu la fo ina tato le tu, o lo whaatasi me le tu. No matter what mountain we climb together. No matter what valley we go through, we cross together. No matter what fire, we will go through together. Why? Because we know that at the end of the day, if God be for us, who can be against us? Midway, let's all stand. I will fight by mine. Yoe. Se le fai se te le e fefe fo ia e o te tatun o te fatua tua fo ile tua e la se me feta a fai e fina malo ia ile tua e tau nu la vale me fina malo ile tua paulea o tato sista o tato na wai o tato tu ina atu o tato langa atu to ile tua o tato loto fa mo lalo o tato sa ili pe o ia o tato ni liu ese mai winga le ama ma mele auma le ni langa ai tato muli ya Yesu alfa maoni. Can we say amen, church? Can we do that this morning? Le pese le team later na tu ina tu le no lea tu e fa na tu e tato e kale sia tu e fa malosia ia fa ina lau Faiva ia fa tau no ina le fa ko mo tu ina tu le say amen. Let's take a little tour of more day so full.